clear tu te chibai ule eminen mai chana ti episode pathumna atan tunchuma hian pubilal ram enga advocate ne na tangin danro rel na le social media chungchang kan ngai thadona ani hian a hun hlu tak min pe a atira po ni se lom thu kan han soi masa ani chibai le uma eng chibai zona kan in zone ngal pop popanga I tunlai khovela social media manghianin kan du kan soin kan post pop ta ni hethil hi article 19 of the constitution of India khan fundamental rights te zinga mi right to freedom of speech and expression min pe ti kha kan sheta a he hian kan du soi theina zalen na min pe rengem ni nia hey right to freedom of speech and expression hi kan fundamental rights nei te zinga mi pakhat chu ni nge ya dikai soyang khan amaro chu kami article 19 clause 1 asap clause a na tile mela kami nuai khana soi big khanita article 19 clause 2 en khachuan dan kamia right kan nei fundamental right kan nei kan du zong te soi theya zalen na kanan nei kha maro chu kan duin kan phang thengut big chuang lo ti kha article 19 clause 2 en khana chiang mai ta ni achan chu kan thil soya khan zalen na kan ne lom kan ti wanga engemo mi ti ming che thei chi zonga diklo taka pu ami wa ti ming che thei nang te mo le chu mi mei pi lama po ramin rel bol na ti che thei zong le law and order te po ti kholo thei zong ang te a khati ang kan thil chak chole kan soina alo hung don ani chuan khang te ka chu dan hey dan siam tu te na dan an siam te khatiang angkal zo kan vache ta thil kan soingut khachu a thei chuang mi lo ani chuwan chuanin limit china nei ve tho ti na ni chu ani le khata khanin entirnan mi in kan lo ngei em ta tun lai phei chuanin thang thar te hi an huai ani ti mayang social media man te po khanin fiam thu te nan ti a kan sheve ka khulai vai reng te mi pui te chu atak takin an che ma se aizol mi te chu an ku jung pui che a che an ti ni khatiang ang khan du hi thalai te hianin kan ti to mai shin si a khata khan chumi limitation chuanin in soya khanin shemna te a omem enge kan ta na pui thei nia defamation chungchanga te po mi kan thil soina mi vati ming chet nang te nakina enge defamation big te po a chip chera soile tule kan soile tho tura ngai te la maro chu in pu na kan in pu na khan diklo ta kan in pu na te khan mi min lo ngai dana khanin ama ya min lo ngai dan aya min ngai hiam pha na te itimeyang khatiang a chezong min lo ngai theina turanga thila lo tak chi ate khan min defame kanan ti min ti ming chi ati na kha alo fam kim ta thin ta chungte chu a rem theina te kha zel ni dana khan mo chuan chuanin kan trong kam le kan thil social media kan post te po kha film khuranga em thin ta ni kan ngai dan kan lo ti pop te kha film khur taka ti angai ti film phot zeli thani chu ani le tu defamation kha iron soita a defamation here hi eng chin chi ange a huama enge defamation chu enge shilote nu le pa te zok po an la omanga akhami a defamation ti khamin han shil fia sak tala chuan eng tin nge chu mi hnuai chuan shem theina tuna isoi a zulzui khan min han soi zaw sak lok te a nia defamation hi in mizo tong chuan kanan le lin chuan in ti ming chet na ti chu ni meya kan khawek thowa hey tunlai ate phei chun mizo zinga po social media kal tlang le social media long te po nia angai teila alar vio ti meyang legal notice in pe ka min ti ming chia han ti ang chi tam tak te po riat tu ro oma ma se kan tha ngai dam te kan indil ti khang kai ngai dam le me jela case kal chu enga mote chu soi tu rom ma se tam tak hi chu in ngai dam le na hiana top main ka ria kalo riat ve chi na chuan defamation an ti chuan hey civil side le criminal side zong hianin thei dan ta ni civil side anga chuan mi in sumdong lo ni taila entina na fi in ka ria sumdong lo ni taila sumdong ka ni na khan mi in diklo takin min lo puin khami wang khan min ti ming che in ka sumdon na thleng khan hong ta se khatina kalak lu emo khami ina lo tor phana hiala lo thlen chuan
min ti ming che ta wang kha mi thil thleng kha zang na dom na compensation ang te han kan claim let vele the ta chu ti ang chu civil suit mang ang ten civil court a kan kal the ta thin ta ni criminal side a hi chuan ei Indian Penal Code section 499 le 500 a 499 and defamation hi soi fia ta 500 IPC a hian a rem na soi ta ni chu ta 499 IPC na section 499 ina soi a chuan mi in min pu na khan kha min pu na kha bel chian do lo ani pialama apoi mo lai ta bera chu mi min ngai dana min pu na wang khan min lo ngai niam pha na te mo an ni lo zong le a koi zong min ngai pha na te khati ang ha alo the lo the na thil alo thlen chon defamation ni na kha apung rum ta che ni chuwan chuan chulai chu poi mo lai ani ta mi na min lo mu dan thleng kan enge kan ming tha loi lem lo ni pon min lo ngai dan le mi lo mu thin dan na ya chu tiang chu lo ni mo te min ngai niam pha na thil lo ni khan defamation kha lo ni ta che ni chuwan chuan a rem the na kha kum ni thleng te po lungin tan the na ni tin le joy fine te po joy the na ni ta chu defamation zia chu chuan ka soi fia deuh meng ka ria a fia lu tuk ani le bizorama te nangma nin in han mu to a hian defamation case hi nachin khan in soya an ha atopa ti chuan an in ngai dam le ti te kha ani ta a chu mi pi a chuan in case hi aron lut ve de urengem engtin nge khalai kha mizo te hian defamation hi eng angchenin nge kan lo aware ni a ishiat nia hey in ngai dam na ti hi chu kema tunchina chuan in hetia mi defamation thil vela anin vau na te ukilina legal notice pe a ngai dami di lo chuan han ti ang chi te ka riat china chuan in ngai dam ten lo di le deuh tlang pui thina wang hianin case te po hi atam lu tuk lo mi o ti te po hi kan soi mei khani amaro chu soi thei china po defamation case chu teu thoni tuna te po ran soi vek seng chung lo wanga ka riat thei china chuan ko ta te po hian defamation case local to te tin kal lai mek te po tam tak soi tur chu omang chuwan chuan mi hian ange kan fing to tun lai kho vela chuan kan aware to a in ti ming chiat enge phubalak na ang rima vati hrim ti lampang ai men mizo te hi chu ei kan case ala engte ka tiang ala genuine ka ti me mo tianga chuanin tam tak soi tur chu omani maro chu ka soyang khan mizo zia hi chuan in ngai dam na tam tak te po hi a oma hi yen case te po chu atitle mana ka ti ani chu te ro mizo chu in ngai dam na hakhi khan kan christian na ne khan lo in zom ve box adikalo don zona do ta kan kal le meyanga hei thu boy sang om thin jinga criminal case kan ti mai twal tha na te pong swal na case ang chi te hi han thur bring ta lokila hetiang case a hian police lamten investigation an ti mek lai te tin an ti don te pon yang an chui to nu a court a thu a inchia in king mek ang chi khatiang ang case kal mek te kha thu bel chan dol lo the dar thin te hi apoi theyem dan hian chu tiang a ti chu a phal reng em ni nia hey hetia kan nachina kanan soyang khan right to freedom of speech and expression kan nei ta hei chui lo soi ve thei lo ti angot thi chuanin kanin ti thei ngot thi chuana lang lo ani enge mo po kan lo soi theya thu boi thil te po lo se kan ngai dan te po chu kan soi cho ve thei reng me anga rengina amaro chu ti lai chuan kan ngai tu tel tur chu investigation kal lai te ko ta thil in chi alai te alo ni hian nachina dan kala thil kan ti kan soi tur chin dan rang chiar set lo oba india ma chori ti me yang khamia khanin kan thil soi le kan phou chhu te khan nachina kan han soi khan mi ti ming che thei zong te mo law and order la yang te public order ang te enge mo dan palzu the na turanga thil kanan soi khalaya palzu the ang turchi kanan ti khachu arem don chong lovani ti kha right kan nei kan ti lai khan khalai ka chukhet lang tai la train ka ria in investigation chungcha nga po he police te po hianin
CRPC hoi police le thu nei du dang te pon tam tak thu nei na zau tak lo nei ta khatianga khanin an ma ni pui lampang ni lem lowa enga mo ati bor bang zong le ati boi zong kan ti te chu e dan powa dan hoi a po rem the na ka chu om ve le zel tho ta ni chuan chuan ka soi fia mo ka khelo ma se kalau chang boi deu chem chu ka khelo wa ro chu kan soi zia chu khatianga e court in chi lai me kle investigation ka lai me ka kan lo soi ve the lo top nei chu a lem chuan ka khelo wa amai ro chu kan film khurangai ni chulai thila chuanin engem mo khalo soi ta se entir nan mi chanchin te mithil te an chung te mo chanchin investigation trial kal mek la ya lo kan lo ziak du emo kan lo soi du youtube pa te po he tu na te po ti han an lo ti zung zung ta a engem mo alo thlenga I khatiang ang la ya po khan khami a content kha film khurwia wangai ti na adik kalom film khurangai ni kata khan mo thu boy dang chuak le thei mo dan kal zonga kan thil ti hian a thlen theim ti ke chu ngai to chian ve thin ngai ni pu phong ringot lam kha ani don lo wani a chiang I thei tun lain engemo alo thlenga kan soi to ang khanin kan mut chau ta a khalaya khanin I enge apoi khoi na twar tu te le apoi khoi tu te po ani ang khami te ril ruti boy thei ang hi mu tur hi atam tam me ya isoi kha poi mo khop mai alom ani le poi khoi na te alo thlen hian chen khat chuan atwar tu te hi kan khongai lutuka kan lainat lutuka ti khan an thalak te kan han thon dar ta chum mai ni I nau pang kumling lo thalak te po kan mu chuma I poi khoi na mai ni lo covid patient te thlengin aniang chu I hetiang anga in thon dar a chin hi dan kalani em nia hei dan kal ani thena chin chu danina aphal lo chin tam tak a soi hi om ta ni tuna anna zonga khatia kan pho chole ti na zong te hi chu hei chu dan kal lom chu a khap chung lo ni na langa dan pon mo maro chu entinan mi pong sual lo tok se van doi thlak takin tu na moin pong sual tok tu ni na riat thei tu rang zong te entian khoi ve ang om eng mi nge ni bo a ming ti te khatiang ang chi kha ama phal ne modin FIR lu na ang te officer in charge kami te na atulan ti wanga wa pho chu te chu thuran ni sela khatiang puan zar te ka chu khatiang ni lem lo kan lo puang zara kan lo pho chu ringot te chu dani na phal lo ni chu IPC a section 228A noya hian ching takina soya khatiang ang khai WhatsApp te Facebook te emo kan lo tingal zung ang te hi chu dani na khapani chu tianga ti te chu pum ni thleng po lungin tan theina ni dei nia tin le choi theina te po nia ani chu film khur angai tak zet ni ani le poi khoi na te alo thlen hian chen khat chuanin atwar tu te hi kan lo khongai lutuk te po ani a kan laina te ani theyang an thalak te an chanchin te kan han thon dara nau pang kum tling lo thalak te po social media in thon dar te tam tak a chin ta a hi dan kalani em nia hei dan hi tam tak hi oma ti me ang chir sen lo ti me la India ram dana po tinga chuanin kan hriat sian lo le tam tak chu bi chu ti lo tur ani ti ang dan te po hi om ta teu me chu tiang zo kan ti phot ani chu maro chu tianga langsar de hi chu hei no pang chung changa te no pang hi thil ti suala pu te po hi om ve the tho ta ni thil lo ti sual ngei te po khatiang chu tiang rem the na dan te chu Juvenile Justice Care and Protection of Children Act te om ta khatiang anga khan chu tiang no pang chuan thil an lo ti sual no pang atiang kum som pre ting lo mo khatiang ha juvenile ti soi khan ni ta thil lo ti sual palte lo om ta sela chu tiang anga chuan khatiang thil ti sual no pang te kha chu an ming te an ni phung te an ni an chanchin te khoi muna chengen ni ti te khatiang soi te kha arem lo ni chu tiang a lo soi chok le social media nga te po lo puang zar anom chuan section 74 na china dan ka soi Juvenile Justice Care and Protection Act noya nga te po khan khrem then nia thiam lo chan ti ni te chon chu tiang a ti tu chu tharuk
เข่งเจลดันเทนะเตเลเจงหน่วยนี่เข่งแต่ปอจอยติวเทนะเตคันนี่ทลัดนี่เฮียลินะตินปงสวลมีวันโดยทลัดเต็นปงสวลลกตกตาเสตัวมวยข้าปงสวลตกตูนี่นะเตอ่ะมิงเตขัดยังปวนซาร์เตปอข้าเฮ้ยเช่นตั้มตะกาจวนที่ไม่ยังอัฐวังเขาน่าเตปนกงโซเตปอลมเทจินตาโคเช่นกระตาจงกันเทียเจ้าทินค่ะข้างเตเละเอตียงอ่ะกันเดมันนิติป้าอ่ะปงสวลตกตูนี่นะหันปวนซารังไม่ยังเตโมขัดยังจีโซเชียลมีเดียกัลตังเอโมโซเชียลมีเดียกัลตังเทโลปอหันนี่เสขัดยังข้าดานเฮียนักขับเล็ดแล้วแต่นี่จู่ๆ IPC section 228A หน่วยเฮียนเทรมเทเนียกุมนี่เข่งโปรเจลดันเทนเทเนียจู่ว่าจงกันฟิล์มขุรังไอคุบไม่เฮตียงเฮียนติน Article 21เฮียนเฮกัน fundamental right to right to life and personal liberty กันเนี่ยขัดยังอันน่ะจงเกนี่เองจะเล่นตะกันนุนกันมันเทนตัวดัลเทตัวระมีนุนขัดยังว่าติเจ็บเทตัวจงกันเจ็บเตปอค่ะconstitution ดานกันอินเดียรัมดานปุยปนอารมณ์ติจวงเขาเราไม่นี่จวนเฮตียง right to freedom of speech and expression กันนั่นตียงแต่กันเนี่ยกันดูกันสวยเทียตินกันกูตา mobile phone เตอมา smartphone เน้นกันดู upload เลยก็ตียงกันนั่นตีเทียงดอ่ะกันยินไงน่าริลรู้กันเนี่ยลายเฮียน also เตอกันตีเทียลายเฮียนกันฟิล์มผู้ริจงไอคบไม่ดานกัลเทตูทิลตั้มตะกอมันนี่จู่ก็ช่างฟูเจมก็เรเจโลช่างฟูตุกันอะไรอ่ะไปหมดเลยตัวอันนี้เลยโมตัวท่าเตจุดยังอังอีปงสวลเตปอนยังจู่ขัดยังทิลเจงจงจางอ่ะ investigation กันไล่เมกโมอีโกตา trial เนี่ยเมกเตเฮตียงยัน YouTube อ่ะเต Facebook อ่ะเต report แล้วเสียมเวซุงไม่เตฮิดานกันละนี่เฮ็ดยังฮีดานกัลตักอันนี้ตีน่ะฟักให้จูกระเลมโลวะอเมรจูกันนั้นสวยตองคันจูนักันสวยจีนงาปอคันไงตัวเองกันทิลสวยแหละกันโพชัวเตฮิยันดานเอ็งตีนันมีติมิงเฉดให้ตูรังโม defamation จุงจางอาเตเล IPC อาเต Indian Penal Code เลดานดังอาเตปอนยังขัดยังเปลักันวัจเจตเทนตูทิลอโลเทนโดนนี่ก็จวนดานกัลจูนี่โดนตานี่จวนตินโคดซาโลนั่นแหละโคดซาอมนั่นที่บอร์บังเทโซงเจ็ดเตปอจูขัดยังกันทิลตีนักคงอ่างกันตีตูจูนี่โลตาinvestigation กันไล่เมกโคตะเคสินเจไล่เมกทิลเตกันโลสวยเวทิลอมนี่ปนนี่ติเมียงจุดยังจุฟิล์มคุรตะกันตีง่ายโดนตินให้ investigation จุงจ้างอ่ะพอ police แหละทุนไอตูดังเตปอนยังcriminal Code of Procedure CRPC กันนั่นตีเตปอนทุนไอน่ะเจ้าตะกับเปียขัดยังอันมาลักนักกงอันทิลชุยเมกนักกงอันเตปออดีบดัลตัวนี่เทโซงกันโลเจ็ดเตค่ะดานกัลอันนี้เลยเซลเทตานี่จวนปุยหมอเขาปะอันนี้ปุยตูร์โซงกันเจ็ดก็กันดิวตีนี่จกไลน์บ่so hey อันสวยเจ้าเด็กเล็กแต่ละทีมเองก็ไล่โซนะฮัน Supreme Court เปิ้นมานี่ลูกคันDr. Naresh Kumar Mangla case a hianin enge tongkam chak chop khat poimo dewani chu kalo chin cheve chu he media lama mala thin te hian fairly dik tak report siam turin din hun poimo tak an lua ti ta ajong kan du lai te chau te ele angai num tur zonga kan pho chua site khat lang thei tur chau zonga kan han tiang te khat tiang khan enge helaya poi khoi na le thu buai lo thlen thila po atuar tu le atitu accuse kan han ti mo katianga poi khoi tu accuse thil ti suala pu right le chumi mei piala ma po atuar tu a victim kai ti mayang khami te right po kha enge awa an dikna chanwo po kha awa ti bor bang thei hialani khatianga ti khan ati ni ka soi boi doim ka helo om zia chu khatianga kan du lai te chau pho chua ka angai num tur zong ro ta ngai tu wanga mo thu dik klon tling lo ni thei oma lang thei si lai kan pho chua te po kha arem chang ati wak lo wani Supreme Court te po hian chu nia chon kan thretlanga Arnab Ranjan Goswami chungchang apo Republic TV nei tu ti meyang hey mei ni som po sang ni som nia khan Supreme Court in
ama chungchang bel ni ta in ka ria mo bel vela deal chho chungchang a han nin ka ria chu da po chone journalist te po hian article 19 na china kan soi ri freedom of speech and expression an nei hi india khole tui citizen pa ngai na an nei pa ngai ang tho khan ne ya kha ai khan han u big chong lo han chung nung big chong lo atia om zia chu na china kan soi to tang po han ngai toilet pon journalist te pon khatiang kan report pek le kan han pho chua chungchang a po event tur tam ta kha chu kan nei ve tho ni na lang ta ni chulai chu supreme court ina asoi te hi hei constitution a chuan article 141 chawanga chuan court aya court niam zong po zom vek tur te lo nia dan ani ngal zelang deu ni mai chu chuan chu supreme court thutluk na te hi an dan run zam te hi ti mayang dan atlin zel ta ka wang khan ka han soi ri ni chu kan bank tivar le zol tur tan pon mo atang kai khop me khalai kha video clip te po kha kan han mu man ni deu te pon kan ram shwai du nge te po chen khat chau te an han ti ta khatyang ang chi te po kha lo film khur angai he chu te chu supreme court ina asoya khain akok do nin ka kal ngai dewa lo ni chu abik takin thalai te I film khur em ang u kha kan mi thiamin asoi kha apoi mo khop mei tu na thil thar lutuk aron soi kha kan voi khat sian na po ani a chuwang chuanin kan thu post te khang kha film khur em ang u kan fiam thui kan ti emo khatiang jong te po kha dan ang kha chuan lo film khur angai zia kan sia alom om hle mai chuan zo na kan kal zelanga ko thianin thu buai hi achin fel chung hi amuang thin rengem ni criminal case hi han thur bing ta ila ko thian arel fel zung thei mai lowem ni le ti le hei tun lai pon ni lo mana tang to in solai in na thona vela mi puite an han pung kho ma chung chu pung khom tur ti in heng te hi atul rengem ni khat khang ti khan case kha ati chakem ni ti se kamin han shil fia sak ta che a hei nia court kalphung le court ro rel na te hi chu nia ro rel tu big aruat dan ten danina aruat ti ti meng mo judge angte magistrate te khatiang khan lo om ta anni khoi tur khani ta chuta chuan amero chu hei criminal case big in soita ka chuan a intern na chu poi khoi na lo thleng ta thu buai om the na poi khoi na khatiang kha intern na chu thil ti suala pu te po manin an thil an ti sual nge em ti te an chui ta police lamten case investigating officer ten an chui ta ting khan chumi an chui na chu at serious dana zirin an poi khoi serious dana zir khan ni somruk chung azo tur ti te ni som ko chung ti te tin damdoi man ke sanga te chuanin ni za somriat ti te khatiang khan hun bituk chung kha an chui hun investigation an ti thei hun hi chu dan hi chuan asiam te hi omani amaro chu chumi chuan han chuya anan chui zo nuwa final form an chui na report kim chang mo charge sheet kan han ti te po an the lu ta chumian the lu nu chuan court khan magistrate te judge te khan in ti khan thil ti sula pu te an chung thu ka real trial kan han ti kha in tran le ta thina chu ngai tu tela investigation period lai ringot po chu amuang ve the ta tani khami hun chunga zo lo te po oma nia tin evidence collect chung mo la khom chung tin forensic lama thona thil ti chian ngai chi an exam chung khang ne khan mi rina kan ngai dana chun thu thil poi khoi na lo thleng ta khata tang khan ko ta ten han thuaya anan thuai to kha chuan an chung thu rel nga langa ngai kha ol ve me thei ta chu tiang chuan hun arei ve thei dan te kan soi fe ni chu tin chumi nuwa nachina han kan soi han let le teila charge sheet kan han ti an chui zo na enge investigation na zo to na report final report ang thelu nuwa court khan khami thu ret tu sarkar lampang aman tu chun lo ni ta police lam side te sarkari na prosecution tin kan soi me ta criminal case anga chuan sarkar lam side kamo ta chuan prosecution ina thu ret tu an nei zong te kha ko ta amal malin an thu riat te
ti khanin court ma an soya chu chu evidence kan ti khani ta thil ta ni chu tiang evidence a that lo chuan I thil ti suala pu te kha rem ngot the ni si lo wa khang ko te kha voi khata kan lo te om thei tla ta nia tuna I ke po thu re tu ri te la nang po lo ni ta la I man lo ni te lo om se chuan lam tha tak ko tin ko cho min ko lui thei ngai me ya ma se chuan lam tha tak mai nga mo dam lo na wang te pon lo om theya khatiang alo ni khan kot khan ni khata khanin case tam tak dang tam tak po khoi ve tho sia chu tiang chuan kami case pakhat ringot ta kha khoi thei ngot big si lova chuan hun dang ruat le te lo nga ya khang khanin kum hi ati ve mai me ni tin prosecution lam a sarkar la mina thu re tu witness kanan ti khatiang kha court ma exam zo vek thu zo vek an ni to nuwa thil ti suala pu te pon ama nge yemo le aman thu re tu danga nei du phei chuan khatiang evidence kha ko ta soi vele theina chan sa nei wang khan an ti vele phei chuan ti khan hun kha akal do dok zel ta ni chuwan chuan a rei na chan khang song song khrefi lo tan chuan mo a rei le me ya ko ti sak lo e me ya ti te po lang te ro ko ti li chu khang khan ati satel tuan ve deu thina chulai chu riat thiam lo chuan inge tin mi pui te po in nian chi nei soi han kan soi mai tep chu pun khoma atianga pressure han siam te chu inge ati chak phaim ti lai ta ka chu ko thi chu khatiang zong nor thei vak po khanin ka khelo mo ne akot lama te chu in kan lo na me ro chu kalo thir dan mi mal langa thir dana chuan khang khan ko thi nor chak vak thei na chan tur po I ke chuan ka relem lo kami mal ngai dana chuan alom ome kan benga war kwar mai ani le mi puinol puin kan lo rin dan ang dilem lo wa ko thutluk na a om chin hi enge a chan ni thei o malang ne mi pui nol pui na kan rin lo ang ko thutlu na han ti chuan I ko deu ne ka ngai chu entina han soi te la tual tha na te lo thleng ta khatiang khan ati tu nia khan ngai mei the reng si mo khatiang anga ni la ya ke ni in anuwa thiam lo chang a tur le jail bangzu tur kan ngai lai po thil ti suala pu kha alo chuak le mei si te po mak ve kan ti thin deu te po hi lo om thenga khatiang kha nia ga ngai dewa hetiang hi hei na china ka soi tong khanin thil ti suala pu te hi dan chuan accused ati thil ti suala pu ti chawnia ti khanin ko nia ti sual ti loin ko tin thiam lo chantir na tur chan thada ka mu nuwa thiam lo an chantir chi khan convict an lo ni ta khatiang an ni ma ka chuan thil ti suala dan mi ta tang chuan han ngai ngot tur po ni chuang lo ni chu chu tiang te chu an ni wangin chu tiang a thiam lo chang tur khopa rem an ni theina tur tan chuan evidence kan ti hi poi mo ta em ani china evidence te chu kan soi fi to he evidence kan ti chuan an soi le zo kila thu re tu te mi ta mu nge tu khatianga direct taka mi ta mu tu te na an thu soi de mange mo khatianga omlem lo ni pon entina indirect de itime yang an fingerprint te le mi ruk bo te lo om ta se ruk bo kha that zui ta se khatianga khanin aruk bo na la ya enge ake nia ke mo han lak tur forensic ne kina proof thei turang chi te pon yang chuwa khatiang chi lo om thei zong kha evidence chu lo ni ta chu tiang a that tok chuan rem kha ko tan po ol same mem thei don ta ni maro chu tiang a om that le si lo chuan ke ni ina a ti sualang a chiang reng lom ama bak kha khalai muna omani leinem han ti chi te tin an mu lai pon enge a chem te de po kengin akuta de po thisen lo kai nge han te mo kan pho de me ni chu chulai chu kha tiang chi ang chiang reng si tin thil ti suala pu de poina atira chona pom reng si enge tinge a chuale me si le tang loin na nuwa thiam changin han ti de po evidence a that le lo wang kha ni the da tlatani ko thi chuan evidence a that phot chuan a rem nge ti hi chu enge rem nge na tur hi chu ani e chu po chu rin hlel tur po om lo he tianga hi chuan kot warin hlel na chan tur po om lo kot lo rel na kha chu affair ani ta ni so then evidence
alo pan le thina wang te alo that lo thina wa in an chuak le thina chuan soi zau te la police ma a in puang vek sia kan han ti te po hi mo police ma in puan na hi chu court ma khana in puan le du si lo chuan thutling ani le lo thina dana chuan ama te pon na pha chuang le nem ti ngot kha thutling ani thei tat lo ta ni tin he mizo te chu tom ngai chi kan nia kan mi kan nun phunga po mi te lo boin rin helom taka ruang char te po lo thei ta khatiang han anol puiten kan an zong ta tom ngai takin khatiang a te po a ruang lo mu te khanin abul vela ke niak thei ang chi te mo iti me yang le fingerprint thei ang te mo lo khoi man ruwa te lo khoi bowa khatianga enge mithiam te jok te mo police lam le forensic lam te po ko ma hawa kan lo ti khan evidence te kan ti bo thei da tani achan chu direct taka evidence om lo chuan court ina entry tur te hi chu circumstantial evidence kan an ti me abul vela enge thil ni thei o manga entinan mi in tua lo thatin avit ni nge khriat si avit lai nge mita mutu amlo ma se kha thil ti suala pu khan chem te kenga kha thil thlen na huna tanga atlan chelai tal te kan lo huang te khatiang chi circumstantial evidence kan han ti bo vek thei tu ranga kan lo ching por le man si ni kha chuan khatiang anga poi khoi tu kha ange kan se zol chua le thei ngot me tlat ta ni julai chu apoi thin na ni helai hi chu kanin kan film khurtla na nga in ka ria keima mi mal khir dana pomo ting te chu ka soi deu do ni chu atang kai khop me film khur angai nie poi khoi tu dik tak she mani the na tur khan le poi khoi lo tu ten an tor lo na tur khan nie kan tran ro la ngai ti na ani deu ber duty ti tur po kan nei ve ni chu ami puilam pon ani le a kham lo viau na chungin a ton ber tan social media kan man dana hian dan mit atanga han thira soibel du te inei te han soi te le nia soibel tur tam tak hi chu thein ka ringa mero chu hei tlema zong han soi te la tuna kan soi thu pui kal mek kai noi deu le kai ti me ngo hei social media kan man dana hian enge a ol sam em to se mobile phone smartphone atang ten tian ol sam takin kan thut na tang kan tia mi saruak thalak ang tele hei an kap mong bor le me chen hu te thalak ti ang te mo an phalna lova mi dang te mu tura han thon dar sak ringot me te po hi dan kalani ta kum thum thleng jel tan the na te lo nia in cheng noi ni thleng choi the na te po nia chu hey information technology act section 66E noi hian a soi cheng ta ni hey supreme court kan soibe sang ni som panga khan kami section 66A information technology act lai kha alo pai ta ni helai hi chu enge tun ma kha chuanin enge mo social media kan post lek te poka ta no ol sam em ta kami ya pai nu khan kan huai do ringo tang ti te lo bin ka ria he amaro chu nachina kan soi nang khanin thil tam tak a rem theina kha ala khung deuh thoni khami dan po khan information technology act po khan mo tuna kan soi me pialama po computer mo phone mo atanga za mo rong kai thil thun dar te po kha kum thum thleng jel tan theina le cheng noi nga thleng po le choi theina hani le ta ta section 67 IT act kan ti ta khana soi cheng ta mo tin hei mi pain me chia enge an zung lai mo an thom no thak lai mo me che na mai ama private thil midang hu ve tu ni lem lo ati te po ka tianga ti thin te lo en thak ke mo chu tiang tha lo lak te kha voyeurism kan ti khani ta tong ka ma kha chuan chu tiang ti te chu kum khat ai tlem lo thiam lo an chan chuan lungin tan hrim te ngai ta ni kum thum thleng po atam lama sang lama jail dan the na te khania le choi the na te po ni tel boka tinai stalking kanan ti mi pain me che du lo chung alo zui lu yemo abia ke mo email mo phone le internet kal tlanga khatianga ave chun zum reng chuan dan kalani khang te po kha frem the mani ni kum thum thleng jail tan the na le choi the na te khani le zela chu IPC a te a rem the na ka kan mu mo tin
khát tiếng ti voi ni rem na ni phe zo na le zo la ni rem na kha tin te chu ni tin nei social media kal tlanga kan thu post te po hian in vo na rong kai te kai criminal intimidation kan ti me chu a ken tel chuan chunga ti tu chu Indian Penal Code section 506 no ate rem thei ten lo ni le zela a kami enga moa mi va va zo anga vati te po film khurangai ni chu bera mi nun na lak sak tum thei zo nga vo na phe chu kum sari thleng jel tan thei na te ni mo chun te chu a dan hi enga Indian Penal Code te po kan chiar pe chun kan revek thei me mi pui mi mir pon a se ti han so hian a chiang vele deu thina tin hey social media kal tang ten fake account te siam me mo ma ni na thupa mi dang anga in lan tira mi bu ching te po lo om thina khang te po kha rem the ve ka lo nia kum thum thleng jel tan the na te le choi the na te lo ni le a tin chu tianga mi bum tu chon a bum na wanga mo khami awa bum ate nei thil te lo lak sakani phe chuan han a rem the na kum sari thleng jel tan the na te ni le ta ni chuan ka ngai poi mo do pakha chu social media hi kan dai zau thei view ta me ya kan thil du te le ka mi hla te po ni chu YouTube pa te po video enge mo te po lo ni nga khatiang ang channel sim te po kan lo nei teu ta to a khatiang kan du kan post ringot me te po hi copyright act hi a oma India Ramdan a po yan copyright act 1957 te hi om ta khatiang kha mi video nei te le mi hla po lo ni se mo copyright sarmun te po ni an nei na ang chi kan lo wa upload te mo kan lo wa pho chu ringot me te po hi copyright bo chiat na khani tla ta chuan chuan kum thum thleng te hei atlem bera thiam lon chang chuan tharuk tal jelan tan ye ngai ka tiang thiam lo chan tir te kha chuan kum thum thleng sang lama pon tang tla ta mo chu kan film khuri chungai ni ka tia ka apoi mo khop mai tu nei soi kha entir nan i tun lain an lar ber boka han ti mai la hey Bethel ministry te pon lo om ta an ma ni channel of i Frederica thu soite midang an ma an midang in ama khami khan ama channel se ama lo post vere ringot lo upload ringot se khang te po khadan kal ni chu ni copyright nei tu phalna lo han chon le ringot ang te po kha dan kalani tlat ni mi zo hi chu kan tha soile soi nu mo engtin ma ko thu boi lak le khatiang hi kan ti claim zo ka chuan nakina chuan ma se ni reng lo theya tu na kan umang hi film khur chungai ko pin ka ria avatan kai ve te ro soi thui te po cha om view na te ro alom om le mai thir tu te kha tu na kan mi thiam puma enga ukil ani a ama ton sha te tin aton sha ba ka a in chhiar zaw na atang te pon kha thil tam tak min han shila khang kan han ngai thak zong zong te kha i abik takin chalai te pon film khurnan manga i thataka khwale tui tha kan ni na duties kan len chwa theina tura kan man chwa theina turin kan zawai tan bal som na niro se kan lo me